ده محمود دمی و خوش بی بینرین هجاب خلاکی که نهج برنامه جندار ام جارگ دن بوارانه ام دوی خلاکی دا لسر روش سیاسی بگشتی چیه روشا جنه و چما جن دبی قربانی وی سیاسته و جبو کو جی ایرو پیدا لهمبر وی سیاستنا وری سکناندن چی تخواستن ام وی مجاره و گلک خالم پیوا گریدای میوانی ایرو را هن ام بنرخین هنجی ام شروع بکن میوان ما ایرو بريز حنيفة حسين انضم ربابرية تبدمي ومخير هاتن بله بريز حنيفة أنا ها وكم دزانين كو رجالات نافين بيواجو كي پر گرينگ در باز دبي و بيواجو كي پر نازك رجي در باز دبي هگر ام بيجن رجالات نافين حمو بيكاتي خدا يعني ام بيجن ملتي كل نها وين في روشي سياسي من چاو مرود نرخينه بله سريدة الشخص شهيد داوية يكون كوجيكو 25 حزيران لكوباني بيك هات دا انجام ودا دسدو سی انسان مجیان خوش دستان دنا ودا بگرانی زاروک و جنبون هر وها اندام آسایشه و اندام تفگر جوانا و اندام یکی تیاستار ده شخص هوال سورکون هوال رناس اندام آسایش هوال اسماعیل اندام تفگر زمان هوال زوزان هر وها اندام مجلس ما هوال محمود و هر وها همه زاروکین و جنین کدوه کم کجیه ده جیان خوش دستان ام بجنا خواه لبر بیرانی نوان دتاوینن و ده کسایت وان ده جاره کدن سوزا بلند کرن و تکوشینه ام ددن براستی یعنی رجلات نوین ده دمکی خوی پر دیروکی و نازکره در باز دبه چما جبر که قیرانه که گشتی هیا کاوس بیواجوی که کاوس هیا ناکوکی هین پر با آوایی که وقتی خواستن زلال نبونه لی مرو دکاره ببیجه هدی به تایبتی ده شخص سوریه ده شخص ایریشین لسر سوریه یعنی ایدی ام نکارم بیجن شورش سوریه یعنی رنگ شورش ایدی در کتیه شرکل سوریه ام بیجن تیمشاندر ایدی هدی طرف بلید بن ایدی هز بلید بن ایدی ناکوکی رنگی ناکوکیان بلید بن و اواجی بشکل که خوازایی هر کو طرف بلید بن رنگی ناکوکیان بلید بن هر کو هز بلید بن هزی کل سروی عردی لسوریه به هفراد نف شرکی دانه بلید بن مرف دکاره ببیجه هین ده ها بهتر نرخاندن این اوبجکتیف این مرف دکاره ببیجه برنگی اوبجکتیف نرخاندن ملک هدا تکرن هین ده ها بهتر جبهه جی بلید بن یعنی انین کشار دانه جی بلید بن براستی برجی ما گلک جاران نرخاند بهارا گلان ام بیجن مجرا یاوی حقیقی درکت و بطایبتی هزین دستلاتارین جهانی دست دانین سر کدی گلان یعنی هزین داگرکر این جهانی آرمان جوان لسر هریم رجلات نوین دیاره خودی پروژه نه پروژه وانا رجلات نوین یا مزن هیا و دخوازن سیستم خواه گلوبال د دنیای ده حاکم بکن او سیستم گلوبال تنه آلی سیاسی نینه آلیوی ای چاند هیا آلیوی این زمان هیا آلیوی تکنولوژی هیا آلیوی آبوری هیا آلیوی ای سیاسی جی هیا اف هزا داگرکر جهانی وک مدرنیته کاپیتالیست که د دنیای ده تناس کرن دخوازن یعنی رجلات ناوین تخم بن هگمونی خواده بگومان هزین ده هرمی دوجی ایکو لبر خود دن ایکو راست نخوازم بکن بن باندورا وی هگمونیا گشتی اما او بخواجی شوازه که هگمونیا اینه هزین ستاتیکو پرست او جی لبر خود دن مخابن بهاری گلان به وی آوایی تراژیدیک بداوی بون مرف دکاره وی ببیجه قرکتر دمه وصایه دمین کریزا دمه کاوسه ده اگر کیجان هزا
رخستن کری به کیجان گل رخستن کری به کیجان جواک رخستن کری به کیجان ام بیجن پارتی به رخستن به رخستن کری به خودی پروژه به دوان دم قیرانان ده در دم قریزان ده او ده بهتر بسرد کون مخابن لولات عربی شورشی کو رابون شورشی کو دست بکرن خودی پروژه کی پیشروجه کو به الټرناتیو مدل مدرنیته کاپیتالیست نبون د چرچوه خواسته که هنک آلیان ده چی بو دوی معنی ده گل شورش کر براستی گل حکمدار دستلاتدار سر دستلاتاری را کرن اما هزین هم ایداگر کرین جهانی هم هفکارین سیستمی این سخوری وان هفکارین وان دست دانی سر شورش گلان و شورش جمجره و حقیقی درخستن و نها جی مرف دکاره بجل تاوی ولاتن کلی شورش چی بون شرکی نفخویی هیا مرف دکاره بجه هزین جهانی بزانه بون و ناکوکیا کرد کن ناکوکین مذهبی ناکوکین باوریان ناکوکین نوبرا گلان اتنیک کرد کن جبو چه جبو گو هر تم شر پفچون هبن هر تم ناکوکی هبن او بخوا بکار بن تده پروژه خوا بمشینن بردوام بکن نا سوریه روشک جدا هیا سوریه طبعا که اوه نووندیه یعنی رولکوی نووندی هی جبو توی رجلاتا نوین هم عالی جغرافی دجی رولکوی نووند یعنی نووندی هیا و هزین داگر کرین جهانی لسر سوریه آنها به هفدراد شر دانه yani merem ne kare bebeği ana Suriye'de Daesh ve rejime şerdiken. Em vetişti ne karen bebeğin. Yani jem ne karen bebeğin muhalefet ve rejime şerdiken. Em veji ne karen bebeğin. Çıma ciber ki brasti rejim diyare rejim idi vake hezeke ku dikare li ser pî xwe bisekine bi îrada xwe siyaset bike xwe îdare bike rêve bibe êdî rejima Sûriye ji vê rewşî derketiye ev heqîqeteke rejima Sûriye êdî bûye weke tarafekî Îranê Îrana ku dixwaze li ser fikra şiî ku dixwaze bibe hegemoniya xwe çê bike di herêmên rojhilata navîn de beşi şiî dixwaze bi rêxistin bike û li ser wê îtîfaqan çê bike pêş bixîne rejim bûye tarafekî vê polîtîkayê û em dikarin bibêjin Sûriye jî bûye weke mîtîngerekî Îranê niha hêzeke hegemonîkê ku dixwaze hegemoniya xwe çê bike yek jî Îran e hêza duyemîn zaten diyar e hêza navnetewî dagirkeriya cîhanî ku dixwaze li ser tevayê rojhilata navîn hegemoniya xwe çê bike vîya diyar e ya dinê jî tabii ki Türkiye yani Türkiye wekî ji destpêkê de wekî helîfekî NATOyê yan jî em bêjin helîfekî Amerîka ji destpêka mudexela Amerîka ser rojhilata navîn hetanî aniha Türkiye her çi qasa weke helîfê wê ye helîfê hêzên navnetewî ye jî lê bi taybetî Erdoğan hikûmeta AKP xwast hinekî ji hêzên navnetewî cuda yani her kesî îdare bike polîtîkekî wê sada meşandin ku her kesî îdare bike yani Îranê jî îdare bike Amerîka jî îdare bike Ewropa jî îdare bike Sûriye jî wek heqê xwe bibîne mudexeleyê wî ya bike vîya jî dibin navê ku işte sînorê me û Sûriye bi hevdira ye dibin wî navî de dixwaze bike û yek jî berê Iraqê jî mudexele çê bibû nekarî bûn bibî xwedî rol di mudexelekirina Iraqê de li ser Sûriye dixwaze wekî ew jî kerta xwe bilîze na Tirkiye li ser çi kijan kertê dilîze li ser kerta Türkmena dixwaze bilîze vê milî de nîzîkbûnek didê diyar kirin ama esas nîzîkbûn çi ye yani eger em binirin di vê tabloyê de meriv binere li vir şerekî navnetewî tê meşandin şerekî cîhanî tê meşandin ev şerê cîhanî ê ku tê meşandin li ser çi esasî ye ji bo çi ye yani meriv dikare bibêje Amerîka Îran li vir bi hevra şer dikin Amerîka
و روسیا و داره به هفت شرط دکن مرد دکاره و پر وکیلی ببینه حتی مرد دکاره ببیجه امریکا دخوازه ترکیه کج خطا وی بچه وسا خدای عالیه کی دخوازه به تناخ سیاست بکه یعنی به تناخ سیاست سوریه دا جی خبلی بکه دخوازه بکشینه سر خطا خو دوی معنی ده نکوکی دوی آسته دانه لسر سوریه مخاب yani ملکی دن داشی tabii ki پرسکریکا کرد هیا yani هندری سوریه بخوا تمام حسب این هزینه نو نتوی لسر سوریه ویرنگینه مثلا هم آلیان ده هر کس دخوازه هگمونی خوا آوا بکه او حقیقته که او راست ده هر کس حساب وی یکی دیگه اشته سوریه و نه هر کس نقاش وی یکی دیگه که سوریه بر بسه بشا واده چه پرچه بوره که واده چه اشته سنی علوی و کرد وقت سه هرم سوریه وره پرچه کرن نه نقاشی کوتین کرن حسابی کوتین کرن هنگ لسر وی اساسی نقاش دینه مشاندن yani دوی اویده دوی چرچووی ده دوی تابلوی ده یعنی دوی پیواجو ناکوکی یا شر ده کرد فاکتوره که اساسی نه و دوزا کرد هیا دوی کواری چاره سر کردن دوزا کرد هیا و دو هندری سوریه ده گلک که نتوین دن ایکو به سالا به ده سالا دبن داگرکریا بحث ده هاتنه پرچقاندن وکه درزی وکه işte Süryani, Asuri, Ermeni hatine perçikandın. Her çıkas mafin küçük je betaybeti Süryani, Asuriyan ra hatine kabul kırıcı ama dibin dagirkeriya basta, bin diktatoriya basta hatine perçikandın. Türkmen hene, Türkmen her yani vusa. Mafi van gela heye, duzi van gela heye. Ev gel dixwazin azad jiyan bikin. Fakat di meydanê de merev binere projeyekî ji bo Sûriya pêşerojê براستی نینه پروژه کی دست حتی نه تنه پروژه نینه مرد دکاره بویژه مخالفت سوریه نینه نه سوریه ده سه هیز هنه هفرد شرکی دانه حتی مرد دکاره بویژه سوریه یعنی رژیم جی گشتی آسته که قلس بویه به دستک ایرانی لسر پی خود سکنه یعنی کیه داعش د میدان دمایه تشتک ناوی و مخالفت سوریه نما تشتک ناوی و ارتش آزاد نما حتی مرد دکاره و بیجی وکه داعش وکه هیزه که مایه نها دهندری سوریه ده و ملیدن دجی işte هیزه نوونتوینه کوالسیونه رژیم طرفکه وکه ایران تیناس کرن و کردن دوی چرچوه ده کرد اساس کرد ایگو خودی پروژن یعنی ام وکی گلی کرد پروژه ما هیچ دستپیکی پیواجوی ده دستپیکی پیواجوی شورشه ده لسر اساسی کو کرد روجلاتا ناوین ده فاکتوره که اساسینه تجاری گلی کرد مافی خوب دست نخستیه پیوسته دوی گوهارتن و گوهارتن روجلاتا ناوین ده جنو و دیزاین کردن روجلاتا ناوین ده کرد پیوسته مافی خوب دست بخن و بو دستخستنا مافی خوشی لسر سی پروژه نتاو دموکراتیک خواستریا دموکراتیک ام دکارم ببیجن کرد خودی پروژه نه و ام نها د جیان ده پروژه خواه پیکتینن جبو کو ام پروژه خواه پیکتینن جبو کو شورش نوزدی تیرمه پیکات ام بر به نوزدی تیرمه واجی ذاتن ام دچن روجاوا هات رزگار کرن لی مدزانی بو یعنی تن روج آوار رزگار کرن وقت نیزیک بونه که اتنیکه نیزیک بونه که نتوی یعنی ملیتگریه نیزیک بونه که وسایه جبر کو آرمان جامه نه تن روج آوا ام رزگار بکن آرمان جامه وقت سوری ام کاربن سوریه همی سوریه ج خطرین کل سر سوریه هنه ام بپارێزن و یەک jî guhartin ve guhartin di sîstema Sûriyê de çêbikin ji bo ku em karibin vîya çêbikin jî îtîfaqin işte em bêjin hevdîtinin diyalogin bi hemû netewên di hundirî Sûriyê de jiyan dikin bi wana re pêvajoyekî tekuşînê me siyasî
دست بکر و ام دوی وارد ام دکارن ببیجن ام بسرکتن نها بله دست برز بورینه برز حنیفه نهاج بو هین ام daha بهتر ام پیوا وک گلک خالودای خویا کرن ام پیوا هنی کی daha بهتر سر گرینگ بونه وی پیوا جام تدا جان دکن بدن خویا کرن نها وک ام دزان yani دمه درواز دبی پینگاوا ای فرماندار روبارش قامشلو دست بیکری ای فرماندار گلهات الکوبانی دست بیکری بون او گریسی پیجی گیشتن هفته او گریسی پی رزگار کرن نها پیشتی وی رزگار کرن کو ام بیجن گریسی پی ها چی کرن پیشتی کو ملتی ام بیجن ای کوبانی وگریان واری خوا وکم دزانه کو شورش سی امینجی دست بیکری بو با آوا کرنا کوبانی نها پیشتی او قاز گاف هاتیا آویتن نرینه ودا چما کمکوژی کی الکوبانی هات کرن هدف ام بیجن هدف ارمانجی ترکیش بو و تشتی چبو کو نتنی الکوبانی نه وکم زانن دمی داویه داهن ام بیجن الحسکی ام بیجن تربیسیپی ام بیجن القامشلوجی گلک جیجی تقیمی هات کرن میتونم ام بیجن مربدن خویا کرن نها براستی پینگاوی کو هاتیه دست بکرن پینگاو شهید روبار پینگاو شهید گل هات بگو مام تایبتی پشتی کوبانی هات رزگار کرن و شونده کوبانی به تمامی جه اوی داعش هات رزگار کرن آرمانج اوه کو آرمانج ما او بکو داعش جه خاکا سوریه وری پاقش کرن یعنی بیکو ام بیجن او در جغرافیا کردایه او در نه جغرافیا کردایه لسر اساسی گلی سوریه ج تهدید داعش رزگار کرن جبر کو yani سر في آرمانجی حمله هات دست بکرن چونکه مبچاوی خودید لگندن بر خابور گلمه سوریانی لوی داره گلمه آسوری سوریانی لوی داره کنکوژیارا روبروما هات قتل کرن لور همه برماهین دیروکی هات تنکرن لور جنین سوریانی آسوری برن دفروشن بر سر ما شنگال چی بو aynı تشت راسته وی سی آلی سینور سوریه اما حتی نهاجی به هزاران انسان ما ازیدی دست داشتنه جنین ازیدی دست داشتنه تین کرن تین فروتان جاردی کوبانه میناک بو yani کوبانه وکی میناکی کی کل برچاو کو دیرو که ده تشتی وسه چینه بوی ایریشه که بوی عجیبه بسر کوبانه دهات وی راستی مدید ما خود برده برپسیار دید کو لسر همه گلین دهندری سوریه ده جیان دکن ایکو نسنینه لسر وان خطریه که داعش هیا تهلیکه که داعش هیا دوی کو داعش سینوری کانتونان وری پاقش کرن و عینی دمه ده دبر توایی سوریه دجی وکی کو ام خبر پرسیار دبینن ام کردن راسته ام سورینه بر دموکراتیک کرنا سوریه ده ام خبر پرسیار دبینن حیانی کو داعش دهندری سوریه ده هیا سیستم سوریه دموکراتیک نابه استقرار چه نابه محالفت خورد نابه و هر تم وک اجندای کی کو هر تم تی شغلاندن هزی نونتوی و بشغلینن و هر تم هبه مجبوره یکی جو وک ارک کی خوی ی نتوی مدید کو ام بکاربن ناش به تمامی جی کانتونه که هر دو کانتونان حتی هر سی کانتونان پاقش بکن و ام حتی به اتفاق به گلی دهدری سوریه را اتفاقی که ام چکن ام کاربن سوریه توایی رزگار بکن سوریه توایی دموکراتیک بکن و چرچوه ده خباته که هات دست بکرن و پیوست به کوریدور و به یعنی نوبرا جزیره کوبانه کوریدور و به آنها مینو کم بیجن نوبرا حلب عفرینه ارتش آزاد گروپین ارتش آزاد هنه مثلا لهف کرنه که لو داره لهف دو کرنه که اتفاق که به هفدرا یعنی چوندن هاتن هیا مثلا اما داعش جغینی خواه تشتی که قبول نکه داعش براستی جی وکی گمارا توای دنیای دنوا داعش تکون بویه و دخوازن هر کسی پی تربیه بکن لپشت وان هیز هنه ایکو وان بس جاك دكن بس سلاح دكن بهيز دكن لبشت وان هنه اوانو هم هيزين نوبنتوينه هم هيزين هريمينه
لپشتوان هنه و وانا حتانی کو داعش وقت تهدید جهندری سوریه نوی پاکش کرن جدردورا کانتونین روجاوا نوی پاکش کرن استقرار د سوریه د چنابه سیستم که دموکراتیک نای آوا کرن و سر و برپرسیاریه خبات که دست بکرن نه طلبیت پاکش بو طلبیت هات رزگار کرن و بشکلی که خوازایی گل لجیه که کوشر لیده به گل به داره ترک دکه zaten داعش گلی طلبیت همه وکه مرتال زندی بکارانی همه گندین طلبیت به ماینا کرده بخچه ماینا اف گل برنگه که دبن دخته دا جیان دکر لطلبیتی نا پشتی که داعش جی طلبیت هاتی درخستن وشونده به تایبتی نجات پرستی عرب نجات پرستی ترک نجات پرستی فارس همه خاکرنا یک ایریشی تفگر آمد کن ایریشی یپگه دکن وای چیه؟ یپگه بدار زوره ملت عرب ملت ترکمن جه اوی درخستیه جه طلبیه درخستیه نزانم لو داره پاکش کرنا عربا یعنی بزوره کوچبر کرنا عربا و ترکمن تی چی کرن ویا بده راپور هات پشت راست کرن هات دیتن اما هنجی دولت ترکیه به تایبتی ائتلاف yani ام بیشن کوالسیون سوریه و انا کسی کو دنو کوالسیون دایا بزانه بون ویا لسر اساسی و دستکفتیه ما وکن نه مشروع ببینن نه روا ببینن لسر و اساسی نزیک بونک دادن نشاندن هرتم تکوشیر ما تخوازن کریمینالیزه بکن تخوازن تروریزه بکن و تخوازن چعو دنیا در رش بکن ویا وکه کنسپت که لسر و اساسی پشتی که طلبیت رزگار بو کوریدور و بو نوبر کوبانه و طلبیت دیوا کوریدور و بو ملت و داره همیش داعش پاکش بو داعش کت ترسکی کو ایدی و رقاش دستی بچی و پرستیج بندا بکی و حسکش دستی بچی و işte deverindin ایکو گرتنه ویش دستی بچن جبوی و به پلانه که پر بقرش لسر کوبانه جبو کو اساس آرمانج جاره کدن کوبانی گرتن بو نه بريز حنيفه نا وجد خويا كرن هر ام بيجن يبيجي ويبيجي هر الدنيا دا ملي داعش دا يا سياسه ام بيجن اي او دولتي كو حليفنا يجبو داعش هر وان رشد كان نا ام بيجن فيرش كرني ام بيجن يكني باراستنا قال يكني باراستنا جني افنتي معني كو وقتي ام بيجن افقت العامل كوباني تشيكرن كو زعفتيكي وان درد كابي أورتيدا بتيبتي جواك أم ظني كو أف قتل عامي هاتي تشيكرن يعني فيكم كجي هاتي تشيكرن بريوان حمو جنبون زاروك بون عائلة ملتي سيفيل بو يعني بمليدا اساس ازویا بیجم آرمانجا يعني إيريشا دسبيكي أثر كوباني آرمانج چی بو؟ بله باتفاقك إنه نتاويها بو وأصدقائم ببيجم كردين هفكارجي دنو في اتفاق دابون آرمان جوان او بوكو كوباني يك جملت والا بكن دو ام ضعيف ببن ام هوار بكن ام دستكي بخوازن باشي جي يعني ريخستنك ضعيف تفدمك ضعيف بيدك ضعيف يا باغوك ضعيف كانتونك ضعيف هر تشتي خوبي بدن قبول كر نها ببرخدان فيا بلانا والا هات درخست تفي حميكي ماسين ما قال لي ما راستش كانتوني دركات زحمتي هاتن كشاندن شهيدي ما برتشيبون تفي وي اف بلان فوالا هات درخست برواجي وي حمله هاتن تشيكر فكرن تشيبو برب سوريا و يعني السر اساسي كو 11 وري باقش كرن نافيا حزم نكرن بله هزين هريمي بطيبتي ايك جيران منه مثلا ایران بلکه راست وکی کو د جبهه دا ایریشی مناکی شری مناکی یعنی وک چوا اشکره اما دبن را پر دیاره یعنی نف کمپلو ده ترکیه با آوایی که اشکره داعش خودید که
خودی دیگه یعنی آنها ترکیه دبیجه که چما هون متوانبار دکن که و کنکوژه کل کوبانه چه بویه هون چما من توانبار دکن جبر که روجا کوستل ابيض هاتي قرتن حطاني انا ها داخوياني فرميج حكومات تركيا درد كابن حمى لسر اساسي كو عاجز بنا چما كردا تل ابيض قرتيه كرد تاني نينن لور جروب ديجي هنا جروب ارتش ازاد هنا دهندري يباجدا هزي صناديد هنا دهندري يباجدا مجلس عسكري سورياني هيا دهندري يباجدا تفجرك جن ارتشك جن هيا بهفدورا هر كسي في حمله دست بكريه ياد دوا تركيا همان دست بكريه وي يباجي عربا كوچ بردكي تركمانا كوچ بردكي قتل عامه چدكي اوجي نراسته جبركو يباجي رجع اول دا داخوياني دا قوتيه قال ما بلا دور داچه بلا وگرنجي خو ام جبوي هر تشتي ام هر تشتي بهفدورا باروا بكن اوجي نوسايه اتشبو دما کوان پلان وان توایی تک چون والا درکتن و جاره کنسپت کنو دست بکر کنسپت نو چیه جبو کو کوبانه جاره کدن جنوبا بگرن کوبانه به اسلوب کی پر قریش به نوع ارتش آزاد ایکو تکیلیا موان به هفدره هیا تین دکبن هندری کوبانه آلی کی دن داجی آگاهی مهنه با آوایی که وشارتی سینور ترکیه دربازی تک تک و سیویل دربازی هندری کوبانی بونه و آرمانجا و درباز بونه ده حمله یکمین ده وقت ساعتا یکمین ده همه نقطه استراتژیکی هندری کوبانی بگرن یا دوا قتل عام چه بکن جبوت شعبي قال بترسين جباركو إدير كوريدور وابو قال ماي باكوري كردستان تف وجاريا كوباني چونكي لويملي سينور نا قامبي بندنا تمي بلد شارداريا دانا همين نان خارن سروان قد كرنا بري هر كسي ددن آفاته دا آفاته داجي فحوش بيش تخينن خرابي بيش تخينن آجانتي بيش تخينن بزوري اسيملاسيون بيش تخينن زمان تركي عربي بزوري بكردا ددن خواندن دخوازن وی گلی کو چوی آن حال آفاته گلی می چوی باکوره کردستان لترکی بلا بویه دخوازن آسیمله بکن جارک دن و نگره کوبانه جبو ویه که وی پلان وان ابو وی دهندر دا فتح بکن ویش در و دا جی ایرش بکن وی کوبانه جنوبا بگرن نهاویا tabii ki ما ونداين جديدا بوليتيكا في رنجي قرش هرتم جن وزاروك دبن قرباني بي يعني اگر يرو ام قالة تكوشين آزادية جن دكن ويدمي دويكو ام في تشتي بزانبن حتاني اف دستلاتار اف ذهنية الدستلاتاري يا جنسيتشي يا دستلاتاري يا مير حتاني سردسته وجن زاروك قال بير وهرتم وارن كشتن وهرتم وارن تنكرن تبي وياكيجي براستي دوی وریده پیوسته ام بزانبن کو اف ذهنیتا دولت ترکیه ذهنیت دولت جیران به تایبەتی یا ائتلاف ذهنیتی که کل سر اساسی نقبول کرنا کردان دهندری سوریه ده وک نتو وک گل حتی نقبول کرنا پروژه نتو دموکراتیکه جبو ویاکی ایرش کی بیرنگی قرج لسر کوبانه پیش خستن جبو کو ایرادا گل بشکینن گل بترسه کوبانه جارک دوالا ببه جبو کو بکاربن جارک دن کوبانه بگرن بله نها ام بیشن طيب اردوغان گوتن خود دا خویا کرن بلا کرن جوی گوتن خو گوتن کو ام ناهلن دولتی کی کرد روجاوی کردستانی وری چی کرن نه ام بیشن گریدانی خو ام بیشن وی سیاستی وک ودای خویا کرن گریدانی خو چقاس وی ارمانجی ام بیشن کو کوبانی دیسا بگرن دست دیسا جوی ملت اسیمیلاسیون بکن يعني گریدانی خو چقاس سایب برز حنیفه يعني بري هر تشتي دويكو دولة تركيا في تشتي بزانا به ام دولة شيناكن بله يعني ام نيتا كي مايكو ام الروجافا سوريا بارشابكن ام دولتك كردي تشيكن ام في شيناكن ام بلا دولة تركيا جي راحت به ايران جي راحت به عراق جي سوريا جي بلا راحت به ام دولة بدن ماجي ام دولة شيناكن
ام سوریه پرچه ناکن پروژه ما لسر هیمه نتوا دموکراتیکه بله همی گلین لهرمه به چاند خواه به ناسنامه خواه به زمانه خواه به رنگ خواه به هفدره ده سر اساسی سیستم که دموکراتیک آجوا که به هفر جیان بکن بله سیستم ما اوه سیستم ما سیستم که دموکراتیکه و حتی نتنه گلی هندری سوریه ام تخوازن به جیرانه خورجی لسر اساسی دموکراتیک جیان بکن بله اساس اوجی دزانن ام دولت چراک yani devlet Türkiye jive tiştî pir baş dizane ku em li Sûriye devlet çê nakin. Ama çi ye? Siyaseta 200 salî hezarê sala ve 200 salê dawiyê jî li ser Kurda hatî meşandin di rojava de têk diçe. Yek ev e. Siyaseta înkarê, îmhayê, tunekirinê, tune qebûlkirinê ya gelê Kurd û gelên li Herêmê ev siyaset têk diçe. Kurd li rojava dibin xwedî statûyeke siyasî. بله بخوره گلین دنجی آزاد دکه سوریانی، ارمنی، آسوری، işte Türkmen, Dürzi, Alevi herkes بخوره آزاد دکه اف siyaseta nav netevi و siyaseta Türkiye taybeti لسر Kurda ya inkare ya imhaye ya tune hasbandine ya qırkırına çandi, qırkırına fiziki drujava da tek diçe jibu ve acizin Türk. جبوه کی گل کی عاجزن نا دبیجن چه وی نزنم وی ام ناخوازن پی دبتن خال وی داره به دستلات کی گوتی پی دبتنه وی هف پیمانه ما هیا بله وی کانتونا جزیره برچاوایه وی کانتونا کوبانه کانتونا افرینه بله. همه پیک هاتین هندری هرمی دو جیان دکن ام به هفره دریوه بریه ام خواب ریوه دبن به هفره خواب ریوه دبن پیدا کنین نه همه گلین لودری جیان دکن به هفدره او دکن اما نجات پرستی عرب نجات پرستی ترک پیش تخینن تحریک دکن جبو چه جبو شر نفخوی چه ببه نه مثلا جمره دبیجه که از قبول ناکم باکور سوریه پیدا لور دولت آبا بکه مدى ديار كرم كم دولة شخو أوانا كان لور ستاتوية كي أم بدستخن ستاتوية كي سياسي ديمقراطية أم بدستخن peki çe kare Erdoğan li Cereblûsê heye Erdoğan niha ji vê valatiya ku hikûmeta Tirkiye de heyî fêde dixwaze bibîne acele hîne hikûmet çênekirine nêta wî ji xwe nîne hikûmetê çêkê ji ber ku dîktatûr e ji ber ku dixwaze hegemonîk be dixwaze bi tenê xwe bibe hikûmet ji bo ku bi tenê xwe bibe hikûmet hemî qanûna li gûr xwe distûra Tirkiye li gûr xwe biguhere ji bo wê aniha tiştê ku Erdoğan xistî rojevê çi ye xwenîzîkê nake ku koalîsyon hikûmet çêbike yek ev du ketî pê provokasyonan alîkî da HDP Hudaparê dixwaze berra hevdû bide şerê birakujî navbervan da çêbike xwe wiya bi ser neket gelê me bi şeklekî hişyar nîzik bû Bakurê Kurdistanê milekî da dest pêkirî tevgerê reş dike pêvajoya îmralê tune hesab dike zaten berê jî tune bû vê astê de nîzik dibe milê din de jî niha jî dixwaze artêşa Tirkiye bin siyaseta xwe hegemonîk ya dîktatûr de bişîne Sûriye ev îşgal e ev îşgala Sûriye tu naxwaze li wê derê Kurd statûyeke wan siyasî çê bibe wê demê tu çawa ji xwe re heq dibîne ku tu were derbasî Cereblûsê bibe bin navî parastina Türkmenê de bila Türkmenê vê derê bixwe biaxivin bêjin dixwazin dibin îşgala Tirkiye de jiyan bikin an dixwazin bi gelê herêmê re nav aştî û demokrasî de jiyan bikin ev îşgal e vê warî de heger wê dewleta Tirkiye biryarek bi vî rengî bide wê werê Cereblûsê eger wê bibe xeter bibe tehlike li ser me em ê qebûl nekin em bizanibin hatina Tirkiye ya Cereblûsê wê bibe tehlike bibe xeter li ser me em ê qebûl nekin em weke Kurd
ام وسا ام چاوی خو ناگرن جوی تشیر بله zaten em hani ki bu helvesteci yine çava helvesti xo yine dinin ve çe helvest dine em pişti fırsın bedin hana pişti ve imkanın bersiveci bu helvesti bedin nişan kırın بريس حنيفه نها وك ام تزانن سبا سهي حزيرانه يا يرو بيستو نهي حزيرانه ام جبو ام كارمن جبو ام بيجن بيرانينا شهادات جنا شورش غير زيلان بنابي زينب كناجي وين وكد بيجن بحضارة جنن بيجن كرد نتني جنن كرد بكاتي دنجي نها سر شوبا زينب كناجي دمشن نها جبو في روجي مخواست في برنامج خدا جهني كي ام بقرن دست بريز حنيفه وين شوا او دكن دنرخين الجماره بله براستي دسري ده يعني سالفجرا شهادة شهيد زيلان زينب كناجي بله وی مناسبه ده از دکارم ببیجم جاره گدن شهیدین هی و حزیرانه تواهی ام ببیرتینن بجنخوا بربیران نوان تاوینن بگوبان شهید زیلان وکه چالاکیه شهید زیلان وکه چالاکیه که خو کشتنه چالاکیه که انتحاری عملی نانرن بله شهید زیلان چیزگیه که خطه که شهید زیلان پیوان آزادیه شهید زیلان منیفستویه که آزادیه شهید زیلان ام فکر کرن چا جیان بکن و چا شر بکن پیوانی وی دانیم شهید زیلان لهمبر همه سازی و ریخستن این سیستم ها دستلاتاری ها مر خواجی بردانک تمامی خدا چی کر و لهمبر وی سری هلدانک شهید زیلان خطک ای آزادیه پیوانه يعني ام دوی معنی ده ام دکارن بیجن شهید زیلان وسا بنا سبکن نا ما قلت شهید زیلان ام فیر کرن جبو ما بو امر بو تعلیمات ام چاوا شر بکن و چاوا جیان بکن بله ام چاوا جیان بکن اگر لولاتکی هر روز کشتن لیدان دبن يعني نوكهفيا جنسا دبن ناوي ناموسي دا قتل كرن كونكوجيا السرجنا يكو تيما شاندن وكي جل وكي جن اگر تو دبن كونكوجيا كي دا جيان دكي و دمي بيوست جيان نكي جيان او مرنه او نجيانه او يعني جداوي جي برز حنيفه انها دمي ضويه داجي وسم دراغاندني داجي دان خويا كرن كو بينسيدو بينجي جنين يابانجي يعني درفي رجالاتا نافين تفلي دايشي دبن رغم كو ددن خويا كرن كو بوشمان بونه رغم كو اوين يعني مخصص بيجن كو نتن ام بيجن جن كو ليدان وام بيجن حموم ملادا يعني سياسات جدا تي مشاندن نتني او بيفا غريدا كو جن كو تفلي دايشي جي دبن هنكو في ملنا دجي مكارن او بكن يعني اوجي tabii ki beşeki politika sistemi yani jin veki amureki seksi bu karani fark nabara ya modernite kapitalist ya daşe dönine ya daşe بفتوى مشروع دكي يا اوجي يا مدرنتا كابيتاليست بنوي ازاديه كسياتي يا تاكا كسي بنوينا ويدا تكرن شهيد زيلان اساس بيوانا كل همبر فيجياني و شهيد زيلان جمرا في قوت اگر تو تخوازي بواته جيان بكي شخد منامه خود وصد بيجي دبيجي از تخوازم بمعنى جيان بكم بمعنى جيان كرن تي چه معنى تي خوش همه سازي و ريخستن و همه رنگي سيستم مدرنتا كابيتاليست يا دستلاتاريا مير يا 5 حسر سالي تي هفدو بردانك بيداوي تيجي چه بكي تي ويم دمه لجيان خو معنى بار بكي و تو دمه آزاد جيان بكي آلي تي چا شر بكي
وکی که هرتم تی ایدا کرن تنه ارتشین نظامی دکارن شر بکن شهید زیلم به تنه خواه من ارتشه که چالکی کر به تنه سری خواه جی تثبیت کر کشفاوی کر پلاناوی دانی تختیکاوی بلی کر و چوب پیک آنی به تنه خواه اف ام فیر کرن کو امی چا شر بکن بوی نهال لسر خطا شهید زیلم يعني وك خطك وك نهجكي كوهاتيه دانين لسر و ارتش جنا تن افكر بله ادي جن جيانا كولتي جيانا بن دستي مير جيانا بن سيستما دستلاتاريا مير يا 5000 سالي ادي جن في قبول ناكن وجن كرد بيشنكتيا فيادكن لباكور كردستاني لروجلات كردستاني لباشور كردستاني لروجاوای کردستانه جن پیشنگتیا جیانا آزاد دکن جن پیشنگتیا تکوشینا آزادیه دکن و اوایه جی لسر نهجی شهید زیلان هاتیه چیکرن و ام دکارم ببیجن در روجاوا دا تایبتی بیرکما پر شورش کردستان گشتی ده شخص شورش روجاوا دا بویه به جسم دبی به سیستم دبی ناسنامه و اف سرکفتن روجاوا ای توای جنانه ای توای رجلات نوینه ای توای کردانه نه بیجن کو اوقاس سیاست هات مشاندن اوقاس نزیک بین جدا جدا هات لهم بر ملت کردن بیجن نه تنی ملت کرد بیک هاتی دن ای روجاوا دارونشتنه گلک رنگاه دان شغلاندن نه بیجن گرک هلوستک چه وری دایی که هم بر ویز سیاستی هم بر ویز ذهنیتی اداشی دی مشاندن نه بنری نواد هلوستک چه گرک وری دایی برز حنیفه دنیرین آمده ام وک کرد وک پیکهاته و وک جن بله ام لازم ناو هولدانک بوی رنگی دابن امی لسوریه خوشبوی شر کی 10 ساله آماده بکن بله شر گل ایش ورشگری امی جیانا خواه کسایت خواه لگوروی چکن لگوروی آوا بکن بله امی جیانا خواه لگوروی بری خستن بکن دا آلی آبوری ده امی نبیجن بلا ام دولمند ببن حتی 10 ساله ام بیجن ام روزانه تیره خواه بکن اقتصاد شر ام آوا بکن آلی سیاسی ده پیوسته مرف تعویز نده سیاست لسر اساسی اخلاق ماشینه به تایبتی خطا خویا سیامین ده ام اصرار بکن ام وی بردوام بکن آلیه جواکی ده پرسکری کن خوی جواکی همی ام بخوا چاره سر بکن ده آلیه پاراستن ده و هر کس بزانه بخوا بپارزه بله اگر یه رول کوبانه کمکوژیه که پیک هات البته ام گرک وی روشه وک گلی ما بطایبتی جی یعنی ام حبن گلی کرد و بطایبتی جی گلی ما ایل کوبانه ام وی راستی ام بنرخینن چما کمکوژی پیکات کرد گلک جارا وک کرد کون سر مال هداد کون نوح اقلیمت سر مال بله چما کوبانی هاتی آزاد کرن داعش جمع دور کتیه وکی گوسان که ایدی داعش وی جارک دن نکار بوگره تمام ام شر دکن ام فدایتی دکن ام لبر خود دن اما ام نه الهی نجی امی باسک خوا ودن و امی نه لبن داعش وره بله نابه وسا امی جیانا خوا لگور شر تنظیم بکن امی لگور شر جیانا خوا تنظیم بکن آلیه دن دجی آلیه هزی نوینتوی دجی براستی جی پیوسته مثلا دنیا و کمکوژی ببینه چما دنیا و کمکوژی نبینه چما قال نکه چما انسان زارو کاتنه سرجی کرن زارو ورته راتنه قط کرن دایی کاتنه کشتن اختیاراتنه کشتن جماله که دا 10 کس 5 کس 6 کس هاتنه کشتن چما نبینن چما کس به حسابی نکه اصلا نبینه ده نکو بلا دلی خو ما بشوتینن هنک سلی غذایی بدن ما بلا استاتوی ما قبول بکن بله برز حنیفه بلا استاتوی گلی کرد قبول بکن برا پیشاوی ببن آستن ام کردی سر به اساسی
بکاربن آزادی خو مسوگر بکن. بله ببرین برز حنیفه یعنی ام کارم بین کوم جاری کی گلی کی وقت جره دخوازه و ام چقاس ام فر ام نقاشی بکن جی بکیم تریجی نکی وقت ما خلاص بو جبرا كانت سباس دكن بله بريز بنارين هيجا ام جشتن ضويه خليك اللي بري ام خاطري خوش باب خازن ام خاطري خوش ميفاني خا ام خازن الجمع ابو بريز حنيفه حسين انضمري ببريه تبدمي ام قالك وسباس دكن كو وقت خوش بوما وفقط بله بله بنارين هيجام ايروجي جشتن ضويه خليك حياه خليك جدا برنامج جندار بمن بخير وخشيه ده قدام باش